Hebrews 11. Would you like to stand, Jomar? All right, pwede ka mamutindog. Hebrews 11. Now, paminaw, you're going to need to listen tonight. Kinala ko maminaw. I'm going to do some teaching. It's going to be a Bible study. Daghang pagpasabot, but I believe it's going to be a help. Oh, excited ko kabayan sa message. Hebrews chapter 11, verses 1 through 3. Dayon maglantata sa verse 6. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it, by what? By faith, the elders obtained a good report. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. What that means is, ang mga butang wala, dili makita, naghimo sa mga butang nga makita. Makita ba ang Diyos? Pero siya naghimo sa mga butang nga makita na to. Diba? Verse 1, Bisaya. Karon ang pagtuo mao ang unod sa mga butang nga gilauman, ang ebidensya sa mga butang nga wala nakita. Kay tungod ni ini ang mga katigulangan nakaangkon og maayong dungog. Pinaagi sa pagtuo kita nakasabot nga ang mga kalibutan gihimo pinaagi sa pulong sa Dios. Mao nga ang mga butang nga nakita wala gibuha gikan sa mga butang nga nakita. Now go down to verse 6. Verse 6. But without faith, it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Apan, kung walay pagtuo, dali mahimo ang pagpahimuot kaniya ni kinsa? Ang Diyos. Kay siya nga nagadul sa Diyos, kinahanglan nga moto nga mao siya. Nga mao siya unsa man. Siya ang Diyos, that He is God. There is a God and it's Him. Ug nga siya, tighatag o ganti kanila nga makugihon nga nangita kaniya. Pangutana, unsa ang ganti sa pagpangita? Ang pagkaplag, diba? The reward of seeking is finding, right? So God says He is a rewarder of them that diligently seek Him. What is the reward? He will let you find Him. That's not the message tonight, but it's a good truth. Title of my message tonight is Faith as defined by Hebrews 11:1. I don't know how to translate that. Ang pagtuo nga gipasabot sa Hebrews 11:1, I don't know, it's defined. You understand define, like ang dictionary na definition. Dari sa Hebrews 11 na definition sa pagtuo. What is faith? Unsa man ang pagtuo? So I'm going to explain it tonight. Faith as defined by Hebrews 11:1. Magampo na ta. Dayon ko mo makalingkod. Heavenly Father, would you please bless the message tonight? Would you fill me with your spirit? God, would you give me a clear mind? Would you help me, Father, to clearly present the truths that you've taught me in recent days. Thank you, Lord, for opening my eyes to the truth of your word regarding this passage. God, would you please bless tonight, fill me with your spirit. Help me, Father, to speak clearly. Help me, Father, to explain well. And Lord, I pray, God, we would be encouraged by the truth we're going to hear tonight of what faith is. Lord, I love you. Please, God, help me tonight. I cannot preach on my own. I wouldn't want to try. Please, God, fill me. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. I want you to get a sip of water. Dari sa Hebrews 11, ang Diyos mohatag sa definition sa pagtuo nga klaro man, simply ang sentence. He begins the chapter by saying, now faith is. Ang pagtuo mao ang what? What is it? But I read faith is and I think good. Ang Diyos mo passport na to unsa man ang pagtuo. What exactly is it? Because we need to know. Kinahanglan ta magkabalo unsay pagtuo because we just read in verse 6 kung walay pagtuo dili mahimo nga ako mo pahimot sa Ginoo. So I need to know what exactly is faith. Pero kinang problema? Murag ang kadaghanan, ay sa kadaghanan kanato, the majority of us, murag ang kadaghanan kanato,
Kung mubasa ta sa Hebrews 11:1, kita maghunahuna. Murag simple kayo, pero wa ko nakasabot. You ever been there? It looks like such a simple explanation. 2 short sentences. Actually, I think it's 2. Let's see here. How is it here? Technically, it's 1 sentence. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And we look at that and we think, that sounds nice. I feel like there's a great truth there, but I don't know what it means. Wa ko nakasabot. Look at it with me if you would. Got your Bible? Let's look at it. Now faith is the substance of things hoped for. The evidence, what it means is, faith is the substance, faith is the evidence. You understand that? Nasabta na pulong dito, faith is the substance, faith is the evidence of what? Of things not seen. Bisaya. Karon ang pagtuo mao ang unod sa mga butang nga gilauman. Ang ebidensya sa mga butang nga wala nakita. Nagwali ko sa akong unang mensahe, sa 14 years old ko, grade 8 lang. It was a dumb sermon, but it was my first one, so okay naman. Ang imong first sermon mo nagdampod, so iyamo katawa kanako. And my first sermon, I was 14. Sa niabot ko sa Bible college, I would started preaching more regularly, maybe 2 or 3 times, maybe two times, 3 times per month, matag bulan. Dayon sa at 20 years old na ko, nahimong ko children's pastor sa among church, among ministry. And so nagwali ko matag Domingo at least once and sometimes two or even 3 times in 1 week. Nagwali ko sa mga sa junior church, dayon usahay nagwali ko sa mga teenagers. Sa diya nagikan mi sa evening service dito sa First Baptist Church of Hammond. We'd take the teenagers back to Chicago on a bus and 30 minutes ang bus ride. So naami kantohon dayon naipagwali sa mga batanon sa bus. So I sometimes preach to them, and then I would also preach to the other preacher boys from our Bible college. So every week I preached at least once, and sometimes 2, sometimes even 3 times in 1 week. So what that means is for 18 years, sukad 20 years old ko, nagwali ko matag siman or almost every week for a few times, few periods, deputation, wala ko kanunay nagwali. But you understand, I have preached regularly for 18 years. And tonight is the first time I will ever preach on Hebrews 11:1. Do you know why? Tungod sa una, wa ko nakasabot. I have heard, nakadungog ko, daghang mensahe gikan sa Hebrews 11:1. As a pastor, nagbasa ko sa book of Hebrews, balik, og matag panahon, niabot ko sa chapter 11, I thought, nindot yun na, pero wala ko nakasabot. I can't explain. I feel like I maybe kind of understand. I've heard other people explain it, and sometimes I think, yeah, that's a good explanation. Sometimes I think, no, dili ka na, dili tinood na. But many times I've heard other people explain, I think he understands it, but I don't. What does that mean? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. But for years, I've been a pastor here. How long? 5.5 years now? 5.5 years now, Pastor ko diri. Karon si mana ra nakasabot na ko niining a verse. And let me say, it never bothers me when I don't understand a verse. Never. Dili gyud ko masamo, ako nakasabot, magduda ko sa akong pagtuo sa pulong sa Diyos because I can't explain it. I don't worry about that. I never stress. Can I show you why? Turn with me to John chapter 16. Just kind of a little side trail. We call it a rabbit trail, but I planned it. So, John chapter 16, verse 12. Sometimes people get really bothered when they can't explain a verse. I don't. Dili ko mabother, dili ko masamo kung dili ko makapasabot sa verse sa Biblia. John chapter 16 verse 12. Si Jesus nagastorya diri nga to sa mga disciples, nagatudlo siya kanila sa daghang butang. And then he makes this statement. So he's been teaching them many things. Look at verse 12. John 16:12. Kung nana say amen? Amen. I have yet
many things to say unto you. How many things? Unsay kinahanglan mahibaloan nila? Many. How many different things? Many things. But ye cannot bear them now. Ako aduna pa'y daghang butang nga igsusulti nganha kaninyo. Apan kamo dili makadawa. We could also say, di kaya ninyo. Kamo dili makadawa kanila karon. Here's what Jesus is saying. He's saying, I got all this stuff. Daghang kahibolo, daghang butang kinahanglan mahibuloan ninyo para mag-uswag diya sa ministry. Hapit na ko mamatay, hapit na ko muato sa Calvary, ilansang ko sa cross, ilubhong, mapanhaw, dayon mobalik ko sa langit. And after that, kamo mga pangulo, og daghang butang wala pa nahibuloan ninyo. He said, there's so many things I need to teach you, pero naay problema, di kaya ninyo. Have you ever been in school, ang teacher nagtudlo, and ang imong, here's what happens. You know what I'm talking about? And then ang tanan lain sa klase. You understand what I'm talking about? Nag-experience pa ganyan usay sa pagwali ni Pastor Mike Pud, di ba? And wako nakasabot, nawala na ka. You get lost and you just don't understand. Jesus was saying to the disciples, there are so many things. Kamu hapit na mahimong ang mga pangulo. Kamo ang paglaom sa tanan generation sa future. O kung mupakyas mo ang tibo kalibutan maimpyerno. Think about that. Ang atong galuwasan depende sa kauswagan sa disciples. Kung wala sila nagwali, wala takabalo. Jesus said there's many things, but you can't handle it yet. He said, ganaan ko mutudlo ninyo, pero dili ko makatudlo ninyo karon tungod wala pa kamo andam. Listen to me now. You cannot learn everything you need to know all at the same time. You understand that? Learning is a process. You build your knowledge. Diba? Learning is a process. And God knows what you can handle right now. Ang Diyos na hibalo unsay kaya nimo karon. I'm sorry if that's bad grammar. So dali gyud ko mabalaka kung dali ko makapasabot sa verse. Bisan ang verse murag supak sa lain verses. If there's a verse that the cult leaders and teachers take this verse and they use it to teach false doctrine, wa ko maglantaw. Wa ko nakasabot. I don't worry about that. Di ko mabalaka ni ana. Why? Because God knows when I need to learn it and He will teach it to me. Ang Diyos kabalo, unsa kaya nako, og siya mutulot nako kung unsay gikinahanglan nako sa saktong panahon. Look at the next verse. Are you still in John 16? Look at verse 13. Unsay gisulti ni Kristo, magandam siya mobiyat nila, napay tingod ni, napay daghang butang kinahanglan nahibuloan nila, pero si Kristo magandam mobiyat. Problema gyud kana? Wala na teacher, di ba? Look at verse 13. You got your Bible? Look at verse 13. Howbeit, when He, the Spirit of truth. Unsang first letter sa Spirit? Dako o gamay? Dako. So kinsa man ka na? Balang Espiritu. Ang Diyos Espiritu sa Diyos. When He, the Spirit of truth is come, He will guide you into how much truth? Oh. Ang tanan kamatuoran nga kinahanglan nimo, siya mo tudlo nimo. Siya mo giyat nimo ngadto sa tanan kahibuloan. Tanan kamatuoran. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Apan sa diya nga siya ang Espiritu sa kamatuoran moabot, siya magatultol kaninyo ngadto sa tibuok, or sa tibuok is correct, complete or tanan kamatuoran. Paminaw, nako sa pareho nga balang Espiritu nga na diha sa mga disciples sa una. Did I say that correct? Sayo pang grammar gabay? Nasabtan ba? I have the same Holy Spirit the disciples had, and He can teach me just like He taught them. Are you listening? He will teach me everything I need to know at the exact right time. I can't learn everything now, so God says, this is what I'll teach you now, and then next week I'll teach you a little more, and adding. Earlier this week, I think it was Monday, Basing Domingo, nagbasa ko sa Hebrews
Niabot ko sa chapter 11, and for the first time in my life, God opened my eyes a little bit. Now, I'm not going to pretend that this is the only right way to explain this verse, because there are a lot of very good men who would maybe explain it a little different. Dili ko makiglalis kabay niini. But man, this helped me this week. What is faith? Sumala sa Hebrews 11:1. What does it mean? Look with me again at the verse, and then we'll talk about it. Hebrews 11, go back to Hebrews 11, verse 1. That was good. I'm going to some more water. Hebrews 11, verse 1. Kung nana say amen? Amen. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Karon ang pagtuo mao ang unod sa mga butang nga gilauman, ang ebidensya sa mga butang nga wala nakita. What does this mean? What is faith? Number one, faith. I wish, man, I should have brought the whiteboard out. I should have. Do we know where it is, Brother Michael? Kabalo ba ta sa whiteboard? Aman, pwede ba mong kuha? I think you're going to, if you have a pen, you should write this down. If you don't have a pen, you should prick your arm with a needle and write it in blood. Importante gyud kani. I have a ball pen if anybody wants it. Anybody want a ball pen? Ball pen? Do you have paper? Wala. Mom Ruth, you're going to have to help me with this. You're not going to get yanked on me halfway through the service, are you? She's been fed. The monster has been fed. All right. Hopefully you can remember this, Ruth, because I didn't print it for you. AJ, just stay right there, okay, bud? Just stay right there. Makabantay ka sa imong higala. All right. Here we go. Number one. Faith, go ahead and write this down, wifey. Faith is substance. Now I'm going to explain. What, do you understand the word substance? Sa Bisaya sila naggamit sa pulong unod, which isn't a bad translation, but it has a slightly different feeling than substance in English. I don't disagree with it. It's a hard translation. Let me explain the word substance. The word substance means something that is real. You can touch it, you can hold it, it is real. Okay? So, Mom Ruth, we're going to extend this. We're going to do a ... Faith is substance. So what does that mean? Are you ready? Here it is. Something I can hold on to while I am waiting for God's timing. Faith is substance. Something that I can hold on to while I'm waiting for God's timing. What is faith? Ang akong pagtuo, maong butang nga hawiran nako. Is that the word? Hawiran nako or kuptan nako samtang naghula ko para sa timing sa Diyos. Faith is the substance of what? I'll let you finish writing and then we can talk. Okay? In the verse, faith is the substance of what? In your verse, in your Bible, look at your verse, look at your Bible. Faith is the substance of what? Things hoped for. What does that mean? The substance of mga gilauman. Watch now. If I am hoping for it, kung naglaom ko nga makakuha ni anang butang, naana o wala pa? Right? So naay mga butang nga wala pa gihatag kanako sa Diyos. Tinod ba? For example, ang Diyos nagsaad nga mohatag kanako og lugar dito sa langit kung mamatay ko, di ba? Do I have that yet? Naghawid nako sa butang nga gisaad sa Diyos. Naana o wala pa?
So, unsa akong gihawiran, samtang maghula ko, akong pagtuo. It's what I hold on to while I'm waiting for God to give me what I hope for. Now, why do I need something to hold on to while I wait? Turn with me to Luke chapter 18, verse 1. Luke chapter 18, verse 1. I'm so excited about this truth tonight. I'm holding back. Nagpugong ko sa akong kaugalingon. Here we go. Luke 18:1. Kung nana, say amen. Give you another second. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to what? Faint. Og siya misulti sa uska sambingay nga to kanila alang ni ini nga tumong. Nga ang mga tao kinahanglan sa kanunay magampo o dili sa pagkaluya. The word faint or pagkaluya niini nga verse na idea nga mawala ang paglaom. Magundang nakadiya sa kasing-kasing. When you lose hope, you give up and you're discouraged and you say, you know what? I don't think it's ever going to happen. Wala ko nagato nga ang Diyos mo hatag kanako sa akong gipangayo sa akong gitinguhat, and you lose faith and you stop praying. You ever done that? Have you ever done that? Ako na lang naghimo niya na kamo nagaampo kanunay. Kabalo ko. Pero palihog, just let me preach to Pastor Mike, all right? Why would somebody, watch me now, nga naman ang tao mawad-an sa pagtuo? Is that right? Nga naman ang tao mawad-an sa pagtuo. Why would somebody faint in their Christian walk? Well, look down in the verse 7. Luke 18, verse 7. We're not going to read the parable. I'm just going to give the two ends of the parable, the introduction and the conclusion. Luke 18:7. Kung nana, say amen? And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I'm not going to take the time to explain the word elect tonight. As far as, we're just going to leave that alone tonight. Og dili ba ipanimalo sa Diyos ang iyang kaugalingon nga mga pinili nga nagatuaw adlaw ug gabi ngadto kaniya bisan siya nagpailob og dugay kanila. That phrase at the end is hard to explain and harder to translate. Though he bear long with them. Now wait a minute. What was the first verse? Men ought always to what? Ang tao kinahanglan kanunay nga magampo. So what is the parable about? Prayer. Unsa man ang topic sa pagampo? Sa parable. Pagampo man, prayer, okay? And then he says, though he bear long with them. Can I explain that real simple? It means sometimes God makes you wait a really long time. Usa ang Diyos, can I say, magpahula nimo nga dugay kayo. You ever experienced that? Gary has been waiting to get out of jail for 7 years. Are you listening? Sophia had to wait 8 years to get the surgery on her heart. Others have struggled financially for years. Others have struggled with other specific health problems for years. And sometimes we wonder, Ginoo, are you listening to any of my prayers? Nakadungog ba ka sa bisan unsa nga giampo nako kanimo? You ever had those thoughts? Sometimes ang Diyos magpahula kanato dugay kayo sa dili pa siya mohatag na to sa atong giampuan, sa atong gikinahanglan, sa atong gitinguhat. So if we think back to our text verse, what is faith? Faith is substance. Something I can hold on to while I am what? For God's. What do we hold? Unsa gi hawiran nato. Is hawid more like this kind of hold? What is hawid? Hawid, so it means grip. So pareho sa kupot. Di ba?
What is it? Gikupot or gikuptan? I like kupot better than hawid, I think. Unsay gikuptan nato. Samtang maghula ta para sa timing sa Diyos. How do we stay strong? Unsa na to magpabiling nga lig-on? What do we hold on to? Ang atong pagtuo. It is the substance. It is the thing that gives us stability when nothing else in life is stable. Nag-experience ba ka mo nga kining kalibutan na walay kalig-on? It just seems like every time life starts to settle down, na bagong bagyo moabot, we think, okay, magkapahulay ko gamay. I'm walking with God. I'm serving God. And nagalagad ko sa Ginoon. And things are starting to calm down. Dayon na bagong bagyo moabot diretso. Diba? There is no stability in this world. So unsa atong gikuptan samtang maghula ta para sa tubag sa atong pagampo, para sa what do we wait for? What do we hold on to when the storms come and it just seems like ang Diyos wala na minaw? There's only one thing you can hold. That's your faith. Kana ang source sa kalig-on diha sa panahon sa bagyo. Faith is the substance of things hoped for. Something I can hold on to while I'm waiting to have what I hope for. Let me say it this way. Faith is the thing I hold on to when I do not yet have the thing that I hope for. I think I put it correctly in Visayan. Ang pagtuo maong gikuptan nako sa dihang dili pa mabatonan nako ang akong gilaoman. Is that correct? I didn't show it to Gillette. It's a little wrong, isn't it? Nice ayo. Okay, allow me to illustrate from our church. What did we hold on to for 8 hours while Sophia was in the operating room? Faith. That's all we had. We didn't have anything else. You couldn't say, I'm trusting in the doctor because the doctor said 50-50. You remember that? That first operation, the doctor told JD, kinahanglan ka magandang basin siya mamatay sa operating room. Di ko sure. What do we hold on to? Faith. Faith. Samtang kita maghula para sa Diyos. Samtang kita maghula nga siya magbuhi ni Gary gikan sa jail. Unsa atong gihawiran? Ang pagtuo lamang. That's all we've got. Nothing else in this life is stable. Ang Diyos lang dili mausog. O ang atong pagtuo kaniya kana ang substance sa mga butang nga gilaoman. Faith is what you hold on to while you're waiting for the fulfillment of your hopes and desires. Turn with me to 2 Corinthians chapter 4, verse 17. For 5.5 years, nami dari sa dapitan. For 5.5 years, it has felt like nagcrawling lang ta diya sa ministry. It just feels like magsulay ta mo tagan, tayong giatake og natumba ta. We get back up and then we get attacked again, and it just feels like, okay, we pray for growth and we grow from 50 to 60. Diba? Oh, 995 and then balik nasa 61. Diba? And it just feels like we're always, in English we say, walking through the mud. It's like trying to get out of palarang kung naitaob. Diba? We can't gain any momentum. I can't get going. But I believe God wants to build a church in the Pitan. So what do I hold on to? Faith. Unsa hatong gikuptan last year sa de atong simbahan natunga. How do you say it? Natunga. What did we hold on to last year? Faith. It's all we had. It's all we had. Faith
is substance. Something you can hold on to. Something maghula ka sa timing sa Diyos. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Kung nasa amen. For our light affliction, which is but for a moment. Nagbati ta, dugay kayo ni. Si Paul na yan, but for a moment. Dili madugay. Kajut lang. Worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Kaya nga atong magaan nga kasakitan, nga lang sa daklit nga panahon. What is daklit? Mubuk kayo, di ba? Kajut lang. Daklit nga panahon lamang, nagaliho ka lang kanato sa uskahilabihan kadako og walay katapos nga gibugaton sa himaya. Samtang kita wala nagtan-aw, watch now, samtang kita wala nagtan-aw sa mga butang nga makita, we walk by faith, but we walk by faith, not by what? Samtang kita wala nagtanaw sa mga butang nga makita, apan sa mga butang nga dili makita. Kaya mga butang nga makita, mga lumulubhay, meaning moagirad, molabay, dili madugay. Apan ang mga butang nga dili makita, molungtad sa dayon. Nagato, ta nga kini ang kalibutan, temporaryo lang. O ang langit, walay katapusan. So, unsahon na to pagdawat, pagtagad sa mga pagsulay, mga kalisod, ang mga kasakitan nga gihiskot sa verse 17. Verse 17 are afflictions, nining kalibutan na. Unsaon na to, can I use the word pagtagad? How do we deal with it? Unsaon na to pagtagad sa mga kasakitan, mga kasulayan, nining kalibutan, ang mga problema mo danga kanato? How do we go through? What can we hold on to? Unsa makahatag kanato og kalig-on diha sa lisod nga mga panahon ang atong pagtuo. Ang atong pagtuo. Kanang gikuptan na to. Kung ang lisod nga panahon mobhod, kita maghawid, kita magkupot sa atong pagtuo o kanang mohatag kanato og kalig-on nga walay laing butang sa kalibutan makahatag kanimo. It is faith that gives the Christian peace in the midst of a terrible storm. Ang pagtuo mao ang muhatag sa Kristohanong og kalinaw diha sa dakong nga hilabihan nga can't say hilabihan, sa dakong nga bagyo. Ang pagtuo mao ang muhatag og kalipay ngadto sa Kristohanon diha sa panahon sa kasulayan og kasakit. Faith. While we wait for God's answers to our prayers, while we wait for the fulfillment of God's promises, we hold on to our faith that our God is trustworthy. Samtang maghula ta para sa mga tubag sa atong pagampo, samtang kita maghula para sa pagpatuman sa mga saad sa Ginoo, naghawid gyapon ta sa pulong sa Dios nga siya kasaligan. I love the song. It's in our hymn book. We haven't sung it much yet. Here's the English. We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which shall not move. Who is the rock? Jesus. Grounded firm and deep in my Savior's love. Try it in the sign for you. Ang angklat na to malig-on pa, bisan ang bagyo maghuros na, gipahimutang dihas bato, nagakupot sa gugmas Ginoo. What is our anchor? It's our faith. Unsa magpalig-on na to diha sa bagyo ang atong pagtuo. Unsa gihawiran na to diha sa panahon sa kalisod ang pagtuo. Faith is the substance. Us kabutang nga hawiran nako samtang maghula ko sa timing sa Dios. Number 2. Faith is evidence. Now wait a minute, makita ba ang pagtuo diha sa imong kasing-kasing? Dili.
Pero ang Biblia nagingon, faith is evidence of things not seen. Faith is evidence, ... Watch me now, this one's a little long. Something that others can see in my life that proves there is something real beyond the material world. I understand it's a very long, complicated English sentence. I will translate it once Mom Ruth is done writing it. Where are we at, Mom Ruth? Here we go. I'll just read it again. Faith is evidence. Something that others can see in my life that proves there is something real beyond the material world. Allow me to give you a very simple illustration, just came to my mind just now. I want you to imagine you go down to the beach. O ang taob, padulong na, can I say that? Padulong na. Og mukita ka sa bata, layog yun dito sa dagat. Og nagtindog siya. Ang tubig na dere, mga waves nagdangat kaniya. Pero wala siya nag-move. He's just standing there. Lalong yun ang tubig. Pero wala siya naglangoy. Tindog ra. Do you know what you're going to say? I can't see it. But he must be standing on a rock under the water. Tinod ba? Ang iyang kalig-on, mopakita ni mo nga naay butang nga dili makita. Are you with me? Kung mukita ka sa barko, dito sa dagat, og dali siya magtuya-tuya, lig-on siya, kabalo ka, bisan dali makakita, naay mga angkla dito sa ilalom. Tinod ba? So you can't see the anchor, but you can see the results of the anchor. You can't see the rock, but you can see the results. In that way, it becomes evidence of something that can't be seen. Faith is evidence. Usa ka butang nga makita sa uban, diya sa akong kinabuhi, or dinhi sa akong kinabuhi, o kana magpruweba nga naay tinuod mga butang, labaw sa kalibutan nga makita, materials makita man. Diba? That's a complicated English sentence, I know. Let's look at Hebrews 11:1 once again. Hebrews 11:1. Isn't this good? Nindot gyud ang pulong sa Diyos. This is worth 38 years waiting for. Nindot gyud. Now faith is the substance of things hoped for. Now faith is the evidence of things not seen. Ang ebidensya sa mga butang nga wala nakita. Now I have a question for you today. Is the spiritual world real? Nabay tinuod espirituanong, not kalibutan like this, but you know what I mean, a world. Can I use the word kalibutan? Espirituanong kalibutan? Can I say it that way? It doesn't mean yuta gyud, but ang arena, ang realm nga dali makita, is it a real thing or is it fake? Real good. Not by Diyos. Tinod ba? So is he a real God? Makakita ba ka niya? Ang kalibutan makakita niya? Dili. Is the spiritual world real? Yes, absolutely. Sigurado gyud. Pero nadaghang tao nga maglimod niya nga kamatuoran. Guys, word limod or sayop na? Not limod. Deny, meaning say it's not true. Limod. Did I pronounce it wrong? Maglimod. Daghang tao maglimod niya nga kamatuoran o mas daghang pa mo duha-duha sa espirituanong kalibutan. But the Bible says faith is substance, something I can hold on to. But it also says faith is evidence. Now, duha ka butang kabaluta ka bayan sa evidence. Number one, evidence is something that can be seen. Ang ebidensya, makita. Diba? Number two, evidence proves something to be true. Ang ebidensya magpruweba sa kamatuoran kabayan sa butang. Diba?
Now watch. Let's go back to point 1. Substance. Faith is substance. Ang butang nga, kuptan na ko, samtang maghula ko sa timing sa Diyos, ang butang nga mohatag kanako og kalig-on diha sa mga bagyo. Ang butang nga mohatag kanako og kalipay diha sa kasakitan. Ang butang nga mohatag kanako og kalinaw diha sa panahon sa dakong kasamok. Ug ang kalibutan nagabantay kanato. O kung sila mokita sa kalig-on, magikan sa akong substance, the thing I'm holding on to, the rock the boy is standing on out in the tide, the anchor that's holding the boat. Kung sila mokita sa resulta sa pagtuo sa akong kinabuhi, kung sila mokita sa kalig-on sa akong kinabuhi, bisan dako ang bagyo, kuskan yun bangis ang bagyo. When they see my faith acted out in my life, my faith becomes evidence proving that my God is real. Ang kalibutan makabugal-bugal kanato, pero dili sila makapasabot sa kalinaw o kalig-on sa mga Kristohanon diha sa panahon sa kalisod. And the world can make fun of us. Our families can say, you guys are crazy Baptist, buwang yun ka mo. Nga naman mo, apil ka niya ng simbahan, stricto kayong inyong pastor, bawal ang tanan. Pero kung nanay dakong kalisod sa atong kinabuhi, dili sila makapasabot sa atong kalinaw. They think, kung kanamay, tubo ka na ako, mabuwang yun ko. Pero siya, nag-ampora. Nagsimbag yapon siya. Naglasurog financial, maghatag siyang tithe gyapon. Ano sa problema niya? Dili sila makapasabot. Why? Your faith acted out as you hold on to the substance becomes evidence that what we believe is real. Tinuor ang atong gituhan. Tinuor ang atong gituhan. Ang atong pagtuo mahimong ang ebidensya para sa espirituhanong kalibutan nga dali makita nila. Do you remember the story of Saul of Tarsus? Nainumdum ba? Kinsa si Saul of Tarsus, nagdumo siya sa Kristohanon. Remember that? Siya dito sa diya si Stephen gipatay. You remember that? Naminaw na. Naminaw. Kung dali mag-notes, ayaw magsulat. Kung mag-notes, okay na. Pero tanaw ko, makulba ko kung ang tao magsula ang lain. Nakakita siya, watch. Nakakita siya sa kamatayon ni Stephen. Nakita niya ang kalinaw diha sa kasing-kasing ni Stephen. Bisan kabalo si Stephen, hapit na siya mamatay. Ug ang ebidensya nakita niya diha sa kinabuhi ni Stephen, that proved to him something was real. Dili siya ganahan mo angkon. He didn't want to admit it. He kept fighting, but let me show it to you. Go with me to Acts chapter 7 verse 55. Tanawa ang paagi nga si Stephen nag-atubang sa pinakadakong problema sa kinabuhi. He was going to die. Walay pagduda, hapit na siya mamatay. Acts 7:55. Acts 7:55. Kung nasa amen? And he, Stephen, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. Now, who saw heaven and God? Kinsa nakakita niya na? Stephen lang, pinagi sa iyang pagtuo. Nakita ba kana ni Saul? No, he only saw Stephen. Look at verse 56. And said, behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing on the right hand of God. Apan siya, ingon nga puno sa balang espiritu, mihangad pagtutok ngadto sa langit. I don't know what that means. What is hangad? Steadfastly nagtanaw gyud, nagtutok kana.
mihangad pagtutok ngadto sa langit ug nakakita sa himaya sa Dios ug ni Jesus nga nagatindog sa tuo nga kamo sa Dios ug miingon tanawa akong nakita ang mga langit nga giablian ug ang anak sa tao nga nagatindog sa tuo nga kamo sa Dios. He was about to die, and where's his focus? Hapit na ko muuli. Malinawon gyud. Stephen's peace in the midst of the worst storm he could possibly face was undeniable evidence of the unseen spiritual world. Ang kalinaw ni Stephen diha sa pinakadakong, pinakabangis nga bagyo sa kinabuhi. Kana nga kalinaw nga gibase siyang pagtuo nahimong ebidensya nga dili, what's can I say, dili malimod, cannot be denied, dili malimod. Undeniable evidence nga tinuod ang espirituhanong kinabuhi bisan dili makita nato. Our faith, listen to me right here. Our faith as Christians in the midst of a storm is an evidence that this wicked world just can't explain. Ang atong pagtuo diha sa dakong bagyo mao ang ebidensya nga ang daotang kalibutan dili makapasabot. Makabaliwala sila pero dili makapasabot. Makabugal-bugal sila pero dili makapasabot. Look down at verse 59. Skip a couple verses. Look at verse 59. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. Namatay na siya. Ug sila mibato ni Esteban nga nagatawag nganha sa Dios ug nagiingon, Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu. Ug siya miluhod ug misinggit uban sa uska makusog nga tingog madungog sa tanan. Uska makusog nga tingog, Ginoo, ayaw paningla kini nga sala ngadto kanila. Sabtan ninyo kana? Klaro? Ug sa diha nga siya nakasulti niini, siya nahi katulog. Si Saul, ang can I say tigpatay, killer, ang tigpatay sa mga Kristohanon, nakakita sa pagtuo ni Stephen, and it hit him right here. Naigo gyud siya sa ebidensya nga tinuor ang pagtuo sa tao nga iyang gipatay. You say, how do you know it bothered Saul? I just thought of this yesterday. Nainumdum ba ka sa si Kristo nagpakita sa ang kaugalingon ni Saul diha sa road to Damascus? Nainumdum mo ka na? Nainumdum ba ka unsa gisulti ni Kristo kaniya? Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Unsa man na ang mga tunok sa iyang conscience, ang mga tunok sa iyang kasing-kasing, tinuod ang ilang gituhan. Tinuod ang ilang gituhan. Tanaw ang ebidensya. Tinuod gyud. And he was fighting it. The idea of kicking the pricks is naibaka nga magbira sa nalimot ko daro, sa daro. Og ang farmer naglakaw likod sa daro og dali gamiton niya ang whip, gamiton niya ang taas nga pole og hait ang tumoy. Og kung baka dali garan maglakaw siya magtunok kaniya diri sa the soft skin on the back of the leg. Pero usay kung naibugaw nga bugoy nga baka masuko siya magsipa siya batok sa mga tunok. And that's what Jesus was saying to Paul. You're getting pricked, aren't you?
and you're fighting it. Nagaway ka, dali ka ganan mo angkom, pero kabalo ka, diya sa imong kasing-kasing nga tinuod. How do you know? Tungod sa ebidensya nga nakita niya diya sa kinabuhi ni Stephen, ug daghang laing Kristohanon. Are you listening to me tonight? Nakabalo siya nga ang pagka-Kristohanon nga nakita niya diha ni Stephen ug ang laing tao. Kabalo siya kana ang tinuod pagtuo. He was resisting, fighting, but he knew it was true. Listen to me tonight. Truth Baptist Church, listen to me. This world badly needs to see some Christians who hold on to their faith in the time of storm. Kini nga kalibutan nang ginahanglan gyud sa mga Kristohanon nga naghawid, nagkupot gyud sa ilang pagtuo bisan sila wala na kasabot sa gibuhat sa Dios, bisan wala sila kabalo sa plano sa Dios, bisan na-discourage sila og naluya diha sa ilang kasing-kasing, naghawid pa sila nga naman tungod ko ang kalibutan mukita sa kalikon diha sa kinabuhi sa Kristohanon kana nga pagtuo, kana nga kalikon mahimo nga ebidensya na kinahanglan makita nining kalibutan. This world needs us. Watch me now. Last week I preached on walking by faith. This world needs us to walk by faith. Because our walk by faith is the evidence. Basin dili sila mobasa sa Biblia, pero dili sila makalikay sa pagkita sa atong evidence. The world can ignore it, but they can't explain it. Why don't you decide tonight, God, I'm going to hold on to my faith. Dili ko mubuhi sa akong pagtuo diha sa panahon sa bagyo. I'm gonna hold it. Bisan kusog gyud ang hangin, bisan na-discourage ko, bisan nahadlo ko, bisan wala ko kabalon sa mahitabo ugma, maghawid yapon ko sa akong pagtuo. Tungod ang kalibutan, kinahanglan maghawid ko. Let's hold our faith, Truth Baptist Church. Kabalo ko, kitang tanan maka-experience daghang gubat. Kitang tanan. What do you hold on to when everything else is shaking? Ang tibok kalibutan what's the word? Kurog? Gikurog. Unsa atong gihawiran ang uska butang nga dali gyud makurog ang atong pagtuo sa Dios na walay kausbanan. What have we been singing all month? How's it start? Si Jesus nga atong Ginoo walay. Hold on to your faith. Jesus never changes. Pastor Mike, wa ko kabalo sa mahitabo sunod, siya kabalo, hawid lang sa imong pagtuo. Trust God. Stay faithful. Hey, pray more. Read your Bible. Walk with God. Siya magpalig-on nimo, huwag kalibutan dali makapasabot niya na. I want every head bowed, every eye closed.